خب من همین اعلام میکنم که میخوایم آرش رو بندازیم بیرون از اتاق. خب آرش این بالشو بنداز زیر سره لاغل راحت بخواب köprü önünden geç. Hindi bilmiyorsan başvurda oyuncadır. بخواب الان سوری ده چرا بوده؟ سوریتی Koza mağam mıydı? بابا سوریتی این چیزی آپشن oradan سوریتی Onlar kötüler oldu. Onlar بجمع اینا رو جمع کن Yapış be sürtüyor. به سوریتی gerçekten görsene. بله گوشا خلع صدا میشه. خب چشیدی؟ لقب مشهور رضا پیشیتوس بالا زدید در مده جونی چه کار کنیم پنتر شد اونو یه بار میکنم تو چونه سشته یادش ماره من آقا زود باشیم. Ayaklarını sarsıldı. Ben de yapışıyorum şuraya. Ne yapaya katana geçeyim? Aa Yapış ayaklarını. Son hami sert میزن ayak bede به من Ayak bede. ayak bede به من خب اینم بده به من فقط آرش صدا نکن که بغلتم به من. وایسته بذار بغلت بشه. آخه نگرفتم هنوز. بذار بگیر. Ömer Fazlıya Ömer Gıdı. Telefon kızma olmayacak. Pejman bia terçeş میخوره İç ayağınla yap. پژمان بیا کمک کن. Ya kok koydum. Hayır siz verin. آرش Bir lehzeydi. O Araş. bir lehze şok iyiydi. o şok varit olur bir de aslında. آرش خودت بیا برو بیرون. آفرین. خودش میاد بره بیرون. آفرین آرش. جایی که زبون کار میکنه زور چی برو بیرون. برو همونجا بکپ. ما در رو قفل میکنیم میخوابیم خودمون. اینم پتو. همه چی رو بیار. وایسا از امیدم بگیری. اینم بالش سرز بودم کن. این خودم. Hello my dear. ما خیلی اذیتت کردیم. خب بریم. امید الان نوبت توه زد زیاد. چطور میگیشو چندت بگی با آرش بای بای. رحمتت کنه حالا نوبت توه. با تابو با دمی آقا بریم دیگه بخوابیم. چیه؟ خب رفتیم خداحافظ.